Eba cho yeja. Empom te saying. Eba chi nyame adom na mo nso yi. Yasu ya ho ye. Wo so ho ye. Nyame adom. Ho ye pa. Nyame adom. Pa. Nyankopon adom. Ajo. Wakosam ne se na nwumere wodi abeda asem panipa se yenko moa. Yo me pa cha me damas. Madam fu bi na akudi Nigeria. Dan fu your friend say Esther. A woti asem na enam kwa bebresu na okoduru honom. Eni se okọ Ghana hanom na ne boyfriend se opese oni metu kwan ko France inti wombra eno no nso ya ahoboa na busuafo pa abosia kakraka ho no mko Nigeria honom na okoduru ye no o chese company bi wo ha ye friend Killnet enam mu so amaya chichi nipa bebra akogum ti wone ne boy no makọ reminder 1 year but still na omo fight ya omo nya kwanya ni mpie ti amaze se ye jeli omo 6 years Ghana this year mpachan omo ni mobia ho e ba chode abrabo na de omo akọwie ho se omo di omo nim se omo tu kwan akọ France nti wo friend no se opese woni SOMPA for kasabe wa hwe wo Ghana ha wo hwe mu program ni bebre nti memi ndia ni mu mbra na wontimi ne mu nkasa nche mu na mumu anu no free one oba pa menise wo mu a wo mu ye se wo mu ko Nigeria ho se bema ne di ka akoye me ba cha bema no obi na de ne koye woni mobi ho ni busuani bi ho a wo no okoso no me ba cho eno na minimu de bai girl no de according to girl no de onimu nyina ne se ne boy ni ko France eno wo so ko pese wo ne konti wombra no munya ahoboa ne mfi Nigeria no mato aso afri ho akọ ene sa akọwie sa no ti wa kọ reminder 1 year still na o maye de wo so mu ye bia I funny omudo mu kọ court na akọjeli o mu 6 years e wo Nigeria ho e ba chan na wadamfo no na busuafo Ghana o mate e ba chan na busuafo wo Ghana ha ati ama o sendi wodu kra ma me ka kire me say abusuafo ne se nkomo bo letter akọ Nigeria court on no makopele bail amawo but anyeyi emu an ye de bejeli wo mu no nti o mayekọ abusuafo no ho kra ene o mu no kire se o mu fele se o mu bebe TV so no nti ge for se o mu fere busuano ge na busuafo no ba chan ade na ge na yo mu dai ni nya me ma mo so o mu de o mu fele se omo de asem ne beba TV sunti omo be hunu de omo be na ga no nso na sa atam kra wonya nko remind 1 year na ansa ne ye be jeli nimpu ena wo matimi atena wa ama na nti ga no frɛ bi a no su se nye ize ma no enti ga no ye wadamfo pa me ba chan nyame nhira wate nyame nhira okese pa amen ekwa be no fa so be ye wadamfo a opeso twitwaje ni me ba cho ekwa me fa so be hu no ne se mi na mekunu so ena me di be hu girl no school samsa na me di be hu nti ote asem Roman hair so honom nti no echi woni mekunu so be okuo kakra ena me di be hu no ti case na minim so wakwa ama ya chi no Nigeria ti mekunu na be boss audio ni kire me no wo kire mu na me de friend na ono nso di kire mu ti no osu se chese nye ize ma no wo honom kra na wa ye de wo so ye bia wa free TV stations ni bebre ba obi amfa inti wasra mi se metimi adi animu aba na one mu akasa ka nani beji nani die egusu a ejiba na busuafo no ankasa no wa free bi wa free busuafo ni bi me kunu kra ampo ni na ofo bi tu ka akwa busuafo no no mu kwatena ase ese sei na omode hia no aka no mo so ya re no mo se ya mo ya re na o mo so gusu o mo ye eniema na ga ne se enya no kre na enya no kre so far no mami krombe ye odanu anu butum na ya na mpempi se o se achi nye odekura no a eho na wotafre kaya dia kiete ye Ghana edia ba adwuma poten ena de ni ko wie ho me ba chonka mani ba ji se bia me frɛ no nanka mo ne na kasa na ono a kyerɛ
se wo ka QNet bi QNet no sa no che me say omono ukodru ho no ma omo se be ye adwuma kakra wo ye adwuma na wo fi wo no ma na ade nipa fofra be sha anan aye QNet no na wo so wanya akonya na tu kwan no ba sa enti sa wo ba na o maji wo sika no de odi tu kwan no na am so o maji sika no wo kudin senseme nti enamba akoso na ba ko omo kwaji sika no no de oso wonte ase na em se koye gidigidi wo honom na police for the chi wo mu nyina na yes a company na momo so aya chi wo mu de omu dwane sa na mimi eti wo kire mu kire o se Ghana fo ni padodo sei ene wo ho empokura no eye Ghana ni adwuma ana eye Nigeria ni adwuma me ba cho onu ni chom se ye Nigeria ni adwuma eye Nigeria for company na wo ho enti Ghana fo no ebia fight ye yi omo ho omo busuafo pushi ye no omo de omo atimi afight ye yi omo ho na onu no ene ni nipa ne minim de ka wo mo ho de omo de na cheso no ankasa de na busuafo no amfi no eno na amana ko wie ni sei wa ya se ke bia busuafo no kra betu anamon bi e dia be TV station be bi se kra na nka o ma boa no ba busuafo mi kunu e ko honom na oba ya se mo kan se busuafo no se o mu de o mu ntimi ma TV so e meye se adwuma no iti o ma be hu de o mu be ye tige no esa sendi audio ma de o kan se o mu so mu boleta ba Nigeria ho na o mu de akwa akobe no hwan na ko boleta no busuafo no se o mu boleta ba Nigeria no mu de akobe no eti cheso mo ankasa kwa do mu ntu anamo so mu ko Nigeria ho kra ko hwede esi ko mu boleta wa no mu postu ana mo yendai e wa che ne o mu ya ne o mu nyina no ye nim ba bi asisi aga no kra da abusua no krampo no onum o mu nim ba bi o mu de hye ne da sisi a okay yenhwe na yenko Nigeria mem na yene ababa wa no entwetwe nkomo kakra ya asem o ya asem yenko ne ababa wa wakodi sensemme e wo Nigeria no yene no enko twetwe nkomo kakra oba pa otemenka ye pa ye danyame ase na edia bai na edew ekopiem ewo Nigeria mem kacha de me piem wo Nigeria mem ni say no Ghana ase na me school so ena madam fubi amene wo Ghana mi etu ana mobom ena okodi appointment tina maintain almost 2 years into wana of friend say akonya biada more fans into me ma me pesca ma me no member fans and I'm say me Jimmy binti me ma me kopesca 150 million, that's 200 million, and even then it be 200 million because actually in Nigeria a company for the firm house na me smart from here he be American to ma me busia for agent the number me be ka kusi omo so Nigeria it me beduru ya no me ma me mu ekope bosia ni ade ni na ma me me beduru Nigeria no me se ni sa na te na ya afofo na me se ya juma na o se ye na ya fa ne QNet asa na be ya na get o ko free Ghana ba and I am because Madam for Ghana Bana, Madam for no echo report says then I'm in Tiajumana, Sitana, Madam for no so a Jumane Bo Ghana, Musana, me say almost here for the Madam for no call report saying Niger, almost 2 more last year August. And in it is your my journey. I'm them for 6 years, so my journey for 6 years. Eti mitini ya wo befa wadanfo Afri Ghana eko Nigeria. My friend said your mo friend me catch man. And no mo catch me say juma you say bia you too kwan you do too kwan sana you do too kwan ti say wo fle obiba anta na why dey mo too kwan ase juma ndi do so we fe wa na wo fle no mo nya ma bo no e do mo chechi mo chira me na me ti ase na ma me fle madam for ne ba say any ombra ye me ye juma me too kwan ko fan. Eti Ghana ha wadanfo na obefre no koye no ye frɛ ne sey your friend is Steven J.
Na Ghana ha no free kuro be so. Owa putuja. Bebi amini me putuja. Me ne ko school ba. Tiese no wadanfo no wo hin sesi amini udi nkomo yi. Me ba cho o report ma. If you are saying a report ma Ghana consulate or Nigeria has Ghana consulate for in a doing and a mother to call a Kogu last year. If you go report in the mouth quarter and Oja or call Ghana since last year August no on by Nigeria being to Oja and buying and I buy soon. Eti wadanfo no kwa de ko ja asem na chiri I will judge let me get my about the report I buy say na and my buying should be sharing sending say my fraud no yeah they don't I'm saying what son is yes son this friend minimum the money for this here so me chira me one take no my femina that was June last month your man gave me no me gave me for 6 years. 6 years mua. Na uko jina court no kwa Dubai yankasa no mde bowo. Almost a conspiracy fraud. Esa wa fraud. Pachana. Oh. Na wadanfo de wo ja kire adie ba Ghana. Ena Nigeria ban se dabi won de oje mu enye e wo se o ma court ani udi se de mra no se. Pachana. Yee mi ko pe bibia bedi ene me be de nanamo na se wo boy no obefa wo koye no so wey Pachana so dem dia no so figure but no na dey enjeli omo because I am mommy any dem no be ma ba ko da your family no ono no jam me ma side it's I guess na me no no so onkola omo ye chi na omo nyem ncho omo ma onkola omo wo fufuro omo ye ni omo nyina hello wo mo nyina ya Ghana this year Pachana wo mo ye chi wo mo no omo nyem ena se omo awowo Pachana no omo wie ye no ye do omo ko fa hen omo san eye jefo that's them one onkola ni na one nkola ni nyina wo je ho because injeli omo say me na me kofre you cannot buy Ghana corporate and na me kofre ni say mo jeli no but mo da so da romance na ko court eti sika sign wadanfo no a wo ba fra no efra putu oja no mo je no oh the 100 million na buy 100 million sika na bedi ho na ade ma company no get back come on demo ha and a question no again no so me go again if cannot talk for me my office will be on the company in the office Ghana again the catch next Ghana kasa de the catch na de menu ya na nyankopon ni minti me mfa me ya Ghana boy me de buy eya Ghana ha wo hu enkomo ne yedie tiemie me ya no wayi ano eya Ghana ha ye wokuma se ye won kran ye wo takura de tamale na Nigeria for de ye state state ben na sabre wo me pacho me de ni Lagos state ni wo Lagos wo Lagos oh na police station no e wo fa hen ankasa me say any police station so much about prison I say wo prison na prison no wo fa hen Lagos ama two side o sana me de matiba ni nje ndade ama mo nche wano ebi o mo dare cho me te Lagos ma two but prison ni because Lagos have ma prison there wa haye that prison na no and any click na sesie yi no kwaba sei no watu nkra abre wabusuafo abusua wo firi mu ankasa asem ne ko fini na me busuafo kasaye
asem de ko si na me no ka se nto mo ma papa bi a o no so to kwa ba Nigeria na ade ka se me ma me mo ma ni skana o fan ko in the form of Nigeria na ko mun di poti an ke nyere yambra Ghana back because of certain so be kwa my swa e di poti itano ba ma brand ma ni be jini wa me musika ya Ghana sika mu 15 million be jini ke ba ko dem mi ma papa sika 8 million so na ye trip papa mo trip papa nen ka bi Ghana papa no so a discount papa no so a discount wa fa ma me yimo me busi afra no mo from mo fa me busi afra e do me bia na ti ade o ma ze ni fi o mo do mo nyo mo klai na moko kwatu no Nigeria ban no wa ma mo lawyer bia se wo twitwa mfanye mo my lawyer by government lawyer no me de my and I think so I government lawyer na sa o mo ma bi se ko e court no and a government lawyer me be ka kire me say ni say de me ya na ma nya na me se sa ma nya ni mo shi obi na be friend na ni me juma ni se neti inti ni se be tuka me de ma gini na o mi tin me be ya mama company na mama de me sika ampa na ma de o de ma tuni kom ka se o me ni se na ya de etie no sa na ni me be se de ka ko sa ko se me ya foreign na me ya Nigeria ni nti o mo ya ne style bi o mo pe bi amene mu ami ko remanda August na one year last month you call last court na because then I'm say boy and then the money maybe mano ni of course boy ni fa but that in simply no say o mo dey jail ade am jail no wo dey ni mo sha na ma jail for 6 years abra ni mo shen and I face me out like it and you do baby because can be this can ya akot from school so am jail ni na me can was ma me say the money maybe and then mo jail ni out of the platform in no because of this mo jail ni na say me na me coffee ni can see Ghana ba Nigeria means no mama jail na ya Ghana ha ya ma wo fafon enko prison na mo hono mu Yusufon e wo prison sa Yusufon prison sa eno ntina enkophobia ya unsenko yonkofobia ya condemn mo prison am say ya condemn mo money ade nso mo de mo free chance ka ko so mo ya condemn mo money ntima me ba ko na me ga ni ko na me de my interest to ni say me ya foreign after me ma me for turning country o mami tini ma me busia for country na ya na e dey for you ma me say me she me ko so police for me say kutania on the chine and o de ma me say ya me she me o chana me de me antren tinya me dia nyene na miso mo ya konde mo ano ma me ba ko wo mo so kamase ko na busia for Ghana and enjoy the man say me fana me pharmaceutical na busia for kan kakra intinya mo cha me ko na e be ya de ka se me busia for ka be ko sa ya lauma you so for na afen so baby e fle be ko on say o mo baby o kwa o peso phobia no ko ono so kwa o ntimi fa o mo ka de tin foreign number nti omo ala ma obi anslo bia o me ama kusungu ma na sno de na fona asen ne kaka ko sa hi Yusufo wa everyday kafra enti eba se utie Ghana nkomo kakra ya na wo hotew sei se wote Ghana ni bi ne a unim no a ya na hotew sei ana mi su de do ko sa na me woni ni abusu ni bia pepo ni wam ni su na Ghana hankasa no na wote fa he me wa asafo mi ti asafo mi ka chai wodin hankasa de sei mi din de Esther obi ani mo asafo se efra Western okay enfa nyoma ntete baabi aduro no uhia moa wote ma se baabi aduro no ye boa na moa na timi aba
yetimi aba Nigeria be fa wa ba betra fidie we so enti obi animo se yefra Wester wa asafo abutu asma Jubilee Park wana mebu ne ma na kesisia asem Jubilee Park asem Jubilee Park Fantini Town and what do you do also she grace in Konoma obi abachi ono na yeme ma wana wo mo do house amantem won obi enim sene ma ne ma na no ko SIC ho na na Jubilee Park kono na SIC ho SIC that Jubilee Park on SIC on ko ampoka se wo she grace in Konoma o yesta obi abachi Esther na no ye BC na pintacho that ajo na o ma me no ye de adwuma pintacho tonto boja kakra yesi bi ayetine mu ntosi ne njene kakaka yesi mu Esther wow ayasemo na ehwo no wo mo prison no ehwo abrabo te say wo yi oba no ehwo te say me oba no emu ye de pan akwai samaye oba na misani ebusia fo anu emu ye de ba be ni do wa oba ni de don ka se ye bia na me tiso ba me emu ye de pa wa amane emu ye de do mbeka se ye bia na wudi so no ebi te se de yi ejuma te se obi amunko suare munko su bia mo be ya de munko cement munko yesi ni na ya na mi tisna me yeko oh ya ke ejuma bia mbeka se ni bia na mi tiso ko na ko ya farina ya kwa bonteni akodo ni ade na mi tisna me yeko na mokwa abonten na se Ghana fo mo Nigeria fo no bi hu a ya o mutimi ma usika se de ye ne Ghana ha no bi ana Ghana fo no won she Ghana bebe ya wono so yenu kwa ho sa akote akose bebe ya ye prison no akoye so mo wa fo ni na eni gate ntu tie ko gase na omu na jenora I don't think one ya ko de maybe I'm off one some of what then what para women now we swan na we wo so mu jeli usai emfie nsia na emfie nan kasa den influenciano ahano me influenciano ahano moya no 1 year bi 8 months influenciano 9 and I feel my child and almost judging so omujeni omanje na fiada omochemi omujeni ni fiada ma manager jeni no in 4 years na me spend said ye wo kala no esitie no unya nsuo dware ne sem na bi dware kama sorry for the bar. I'm a brains, and then I'm in shoe. But I'm going on your inside your bag. Samana the Gavidia, you know, brain, the ring kaka, Bayan Yan said, yeah, on a Jano, day, Tara, adapt and a tap. No, I need being some message when the big being cut inside him. You have just 1 minute remaining. Oh. Esti, what say baby a prison one of your hand? Lagos. Lagos, prison care Wahano, and Lagos, I know, female prison car, the one was it here? Okay, esti dia na pese ye ma Nka pesa me mam sanka munim telephone kasanaka omume yini sanaka memba Ghana omudo mundi twatene sera omwa kwa abra mwa ye diama mewa
I come acquire and then corner me a gun and near me walk a hand to do my jailing conform. And I didn't think I'm next from one come to the topic me up one year. Come on, I'm from the gun. Na esti wanyan fie say poten. Papa so more 21 years. 21. Enti akwa bi so senye abrante no a ka Nigeria ho nye wadwen se ka wokọ bibia ho. David, amba majenka. Mamba njoka asema ba Nigeria puta. Oh. Because of catching blood me people I need na. Never be ye me people from Nigeria need na. The mommy this to say okay because me jinidi. Na abrante no no one ne tena Ghana mfie sei. Na me wo school na me wo SS2 na me no no kana o football na wa kana mo kuma ntina e kasa o phone so pe na adinti one day na me no to kuma so fantastic and one day na me ho oh yeah it's not na mo SS2 net 90 that is 3 years me oh kafra esti so far no mano susumina so ekasa ma sede mo nayem esite o prison ho no wo da ba bi kama me ba se ni na me ba akwai school for bed in the ba wo ba for na wo beda for ma almost 1 year so mo jeli me ba baby a jeli me dey me da mama me ketebi ana me da form sa de ba me da keteso mama ketebi mama me kuma de nam dia so manda ya semu eti sesia Esther eti sesia no de se ufrefia wo fafo ene o maame nom unya wo mu no mu di nkomo ya me no mu di nkomo ba me maame se me fa me maame a me de me fa o susa me se me jana fre ko se ni tendia no o susa ko saka ye maya me mu na ba ku fre mu ta ka me nkomo me nkasama nene nchensana intima me kwale se me jana so ko se ni tendia me fe ni bana wusu intime braba kwa ono ogana ya na me ono sna okota busia system ile de ma braya odi ono sana ya na menene kazanga kanka ono ogana sistema watagana watushi etu wa reshemu pa se sompa se mpanipa yebetumi aba be you afri Nigeria ba eti akwa bi so wanya nuhu kakra bi se be ma no frɛ wo ma wo koye because me ba for na me ba to go for me ba mo mun ki kwanya da dinina me na me pese me fa kwa bi su din sika na me come back na me yenye o se me bisu binu me ho first time no fem na me ba mo na me ba ka se me you see I am go fast na e be ye juma ma company na sa na te kono enti me ni na me bete se me busi afa ka cho mama ka se esta se mi sinebia na ma ko me ko te mo ana e bia ko bomene o Nigeria su enti na mkama ni tu se okay se waka me this na my na mo me no kan the fa kwan bia so a me fre me busi afa e de atu me no kwa me ma me korea na me ntimi fre no kan chense ma me defio posana ko boye no ayaka wo se ni se na ba
cause abana same ma me make press up on the super same I going to a dear me Ghana na ba ma me fan to Canada kakra me be send the ko ama dear e mo nti ma me ko bobo se gina me ma so ma ko bobo sia ma me nti me sa me bana enya sana me sa da me chikwa and also kind of star benny bit here and decided so dear. No, I'm your cobobo idea. My mission so na me you are your mokano. I mean friendship at a bois and one me who can fast on me the mammy said Piota can rabbit tono they be quite at the kind of cry about the Nigeria who so I said Chamachino said I remember agents Dimachino and Nimono because one agent me phone agents no need Ubiaka or more fine swat. Ubeka kutisi ya moso fiti togo ni beni mgonyi leba ina ubeka kutisi mkofoso mumudu watu kasi na bodi na sana wabedu Nigeria kwa star dana maya meko na fuwansu mefuna nsu ubeduru hana network atiko ugana network kwenye gisi ubina so hotspot mawakani witi menya access udu wa usimu nyaju mebi mbibia nyaju mebi sana me and I'm just okay me tell me samachi and come back my baby got to me cause so could be no because or direct am walk back was Nigeria e could be who mama here this okay the sana said my this said mokan cause me this now more me am for am mabusia for na ka achom say oh see ha I say anything and no na me brepa omo kwaya me fast we di me mama ebi mama ko du Nigeria akrampo mama sin Friday abangana okay eti se wo dia dia wo hwa animu ana se ubenya moa na ye jawo me pasha na se kokoba se Ghana ban ye wuramu an se ye mefa umra na bone no ye mfa ncho ye do ba betum okumase a eno so oh eno adanke be because hono me se me busia for e wo kakrai de obanya obano no so mo no aduane kwa kakomaga o me babita o me babi ade mama di ba hana me dano ani bi ni abontia e kom kwa de wo beka se ba jidi o ta hono mo no aduane ma wan. You have just 1 minute. Yes, Esther, enti ye fancy ya nyame ya domo a ye nyawsa nyame ya domo a ye beka ho anwumire na kyena no ya hwemwa ye betumi de aboa wate yi yasem asem wa medika mebusa anu twa to me kwa me hu ya kama mu so abrewatia na esu yi o ajakum ti asempo yeso osaman o no wawu akodan samapom abrewatia mu da bi usu ni su dada abrewatia na esu no na baba waso no so ba ye no esu ayasem odai me say enka yenya no nemum se de no free Nigeria ne san e de no batum sede mmra no SS yentwe na so no a enka Nigeria ne Ghana ko pe he Esther asem o kan se ko pe Ghana